si najbolji, pozovi za tobu Content Kid is live. Bio je kuća te pobedio ga na travi, kad u pitanju je parkour, on je majstor pravi braco gaj, čali čeke. Da te pita brat zašto Instagram ribe čodu blokuju svaki dan. Svabi mix, ili niga, Jelžić pravi predobre vlogove, iznad ostao šminci, Jumbo, Stus, Borija i samo Petra Govelicu kjeza. Cena postala je svetska, i sam znaš da na cene je angeza. Sam znaš da sa YouTube-om se sezna, na Balkanu najbrži milion, na kad drugom teže institucija naće reći. Balkanska scena, svakog dana sve nas više ima. Balkanska scena, prošla je još jedna godina. Pored svega ovdje vlada pozitiva, na YouTube osjećaj tako divan. Samo kide, sve jači svakog trena, zauvek najbolja balkanska scena. Nekad nas je bilo malo, sad se broje milioni. Nekad bio jedan, sada 3 i stižu mnogi. Čak i ako misliš da si sam, na YouTube-u imaš nas. Tako da dođi, trebaš nam, zajedno smo balkanska scena.